amateka ubu tuvugana amaze kwandikwa ndetse aranasinywe. Bigenze bite rero mu ntare za Sarambwe? Sultani Makenga amaze gutanga itegeko rihahamuye Tshisekedi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aya masinya cyangwa se izi sinya zisinyweho na Sultani Makenga ni itegeko amaze gutanga ritumye abasirikare y'abanyangora bamaze basizinga utwabo bigendera bitayira bivira muri Kongo. Tshisekedi ko bamutereranye uno munsi arahungira hehe? Biragenda bite? Ni nako bigenze ku basirikare ba Tanzania bamaze kugira ubwoba bwishi cyane. Ndaje nkubwire ibi byose aho bibereye. Ni nako kandi abasirikare b'abarundi batangiye kwibaza no gutekereza kabiri bibaza ngo ese ubundi turamara iki muri Kongo, turwanira iki? Ese ni iki nyine ni akamaro kabo muri Kongo? Niko batangiye kujya bibaza. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abasirikare biwe batangiye gusobanukirwa neza cyane icyo bari kumarana muri Kongo, arabigenza ate? Arabigenza ate ko bamaze kumenya yuko intambara barimo nta nyungu ifitiye igihugu? Ibi byose rero ndaje tubigarukaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ni nako kandi bigenze ku basirikare b'abanya South Africa. Anya South Africa ariko nibe nabo wenda kuko hari ibyo bari gushaka hano muri Kongo. Hari ibintu byinshi cyane rero ngiye kuza kubabwira bijyanye n'iyi ntambara biri kuba none angaha, ariko bitewe n'inyandiko zimaze gusinywaho na Sultani Makenga. Ese Sultani Makenga koze iki gitunguye Kinshasa kigatungura Burundi ndetse n'isi yose kugeza ubwo natwe bitugezeho tukavuga ati reka dufata amamikoro n'amakamera yacu twitereke tuze tubabwire ibibaye none hanga. Amateka aranditswe. Narabwiye ngo hari umuntu wo gukinisha n'utari wo gukinisha. Hari umuntu wo kuvuga n'utari wo kuvuga. Tshisekedi yihaye Makenga na hamwe mwereka ibyo ashoboye. Uyu ni umusirikare papa yavukiye hariya rwose muri Kongo, ni iwabo, yakuriye mu mashyamba, arayazi neza cyane. Ibyo akora byose bimuri mu maraso, ntago ari ibintu yishakishamo. Ndaje mbabwira ukuntu akoza akageste kamwe kagatungura abo bose. Makenga ni umusirikare w'indani kwa ndani, iyo mugezeho ndamurata. Bitewe n'iki rero? Reka nze mbabwire ko ubu tuvugana amagambo ashijivuga. Abasirikare ba Kinshasa babonye byanze baravuga ati reka dukoresha iyi propaganda niraza kurya. Ati niraza gukunda. Ngabasirikare barenga hafi 10 bose ngo bamaze kwijoininga ku gisirikare cya Kinshasa FARDC. Ngabasirikare ba M23 ngahitwa mu Mikenke. Iyo propaganda irakwirwa he, iravugwa hehe? Ndaje mbibabwire iki kinyoma cyatangiye guhimbwa na Kinshasa bashaka kugaragaza yuko M23 yatsinzwe ngo itangiye no kubajoininga. Ndaje ibi byose mbibabwireho. Ni nako kandi mbabwira ko abakomando ba FARDC bamaze iminsi batorezwa hitwa ngukira batorezwa bita Katona angani muri Kongo, bakaba baje ngo gukuramo umuhanda uva hitwa Kamituga werekeza Bukavu, ngo bakaba baje kugira gute kufungura dore ko ngo babuze inzira zo kunyuriramo. Ibi byose nabyo ndabifite muri aya makuru. Nako kandi mbabwira ko Katanga biravugwa neza ko abasirikare barenga hafi 400 b'intare za Sarambwe ngo baba baranyamaze kugera muri wa mutwe mushyashya wamaze kuba ushingwayo. Ese bibaye ari byo Tshisekedi noneho yabigenza ate? Ndaje mbibasobanuriye ibyaya makuru nanone. Hanyuma kandi aza kukubwira ko Wazalendo ubu tuvugana batangiye gufunga imihanda imwe n'imwe iva Uvira inajya Uvira. Iva Uvira ari nayo ijya mu Uvira batangiye kuyifunga mu rwego rwo kugira ngo hatagira abasirikare b'intare za Sarambwe bahajya. Aha hari kurengana umusivili. Ibi byose rero intare za Sarambwe zahagurukiye kubirwanya. Aya makuru yose ndaje nyakugezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hashize amasaha make rero abasirikare barenga 31 b'abarundi bitabye Imana bazize urupfu rw'amayobera. Bisa nkaho barozwe. Bibereye byagenze bite? Ndaje mbikubwire. Ese Tshisekedi arabyumva ate? Wo bita Edi Kapendo yafunguje aramutse yihuje na Joseph Kabila Kabanga. Ese mwebwe murabyumva ute? Tuganire muri comment mumbwire. Tshisekedi yakwirwaye kari umaze imisi umwifunguriye, ubu tuvugana aramutse yihuje na Joseph Kabila Kabanga murabyumva ute? Mumbwire muri comment. Hanyuma rero kambabwira yuko umugambi wo kwivugana Sultani Makenga, Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa wa Tshisekedi urakomeje. Ariko kubera izi nyandiko Makenga yasinyeho bimuteye ikibazo gikomeye cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika ubu tuvugana ziri kuvuga iki kubijyanye n'intambara ko M23 noneho kera kabaye yamaze kuba yemeza ko igiye gufata Uvira mu buryo bweruye. Ndetse kandi atari Uvira gusa, igiye no gufata Gisangani n'indi miji irimo nka Butembo, Beni, Baraka n'indi irimo imiji myinshi cyane.
ndaje mbibabwire byose rero muri aya makuru wahageze ni kuri Top Kivu News uri hamwe nanjye Pacific. Hanyuma rero bakunzi bacu mwe tubana umunsi ku munsi shuti zanjye zinkora mutima murabizi neza cyane akantu ka like ni sawa cyane buriya yuisukandaho tukagendana muri aya makuru uri kukandaho ni nayo mpamvu usanga ikiganiro cyacu twakoze cyarebwe cyane kuko uba wamaze kugira gutegukanda like. Ubwo rero nukanda like uraza gutuma abandi bantu bashyashya baza kureba kino kiganiro. Niba unkunda bimbwire nkiri muzima kuko nifa ntabyo uzaba ukimbwiye cyangwa ugasigara uvuga ngo naramukundaga warananiwe kubimbwira nkiri muzima. Hanyuma rero munyemerere dutangira amakuru yacu nabyo gutinzamo, reka duhere ku nyandiko ivuga ati amateka aranditswe, intare za Sanambwe zimaze gutsinda icy'umutwe Kinshasa, Makenga akoze amateka ku buryo ubukome cyane. Ayo mateka na yahe rero? Hashije iminsi Uvira mwumva ngo iri kurwanirwamo, hashije iminsi mwumva ngo Kinshasa na M23 basinyanye amasezerano i Rwanda muri Angola avuga ko M23 nta bindi bice izongera gufata bahagarikiye aho ngaho. Ibi rero nibyo nze kubabwira ko Makenga bongeye gusinya indi nyandiko ivuga yuko nta gice na kimwe bahejwe. Cyore nibe bice badahejwe badi, nta kintu na kimwe bahejwe kugeza amaginga aya ngaya kuko iwabo ni muri Kongo. Amateka arongeye yariyanditse Makenga n'abafatanya bikorwa be bose, ubwo ndavuga abo bafatanyije guhangana barwana n'ingabo za Kinshasa ndetse iyi coalition yose navuga ko ari coalition nini cyane, bamaze kongera kuvuga yuko impapuro ari ibintu umuntu yandika akaba yakongera agacura urupapuro akaruzingazinga kanaruca. Ibyo ngibyo bitari bubahagarike kurwanira uburenganzira bwabo, bitari bubahagarike kurwanira abaturage bari kwicwa b'inzira karengane b'abanyamurenge bishwe n'abarundi nabonye bashimirwa n'utugara tw'abanyamurenge babashimira bababwira ngo mwarakoze kuducungira umutekano, kumbi bamaze abantu babiciye ababyeyi. Ahubwo navuga ngo mwarakoze kutwicira abantu no kubamara, ati tuje kubashimira kubwo kumara abanyamurenge bose mushaka kubica ngo mubamare. Icyo kintu basi yagenda akabari cyavuga kamuha ari amafaranga nabonye amwangana kuri y'amadolari. Ahanga rero Makenga yavuze yuko ibintu bya Kinshasa byo kohereza igisirikare ndetse bakohereza FDL na Wazalendo ngo bajye kwica abaturage b'abanyamurenge b'inzira karengane nkaho bidahagije ngo bakazamura drone ndetse na Sukhoi zijya kubarasa zikanabarasa, ngo ibi rero birarambiranye. Ibi birarambiranye ngo ndetse ni n'amakuru mabi atakwire kujya yumvikana mu ntari za Sanambwe. Ati kubwizo mpamvu twiyemeje gukora buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo haturuka ibyo bitero hose tuhafate ndetse n'ababigaba bose tubice cyangwa tubafate rwa mikono tubashyikirize ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kandi bahite bakurwa mu myanya y'imirwano. Makenga kandi n'abafatanya bikorwa be bakomeza bavuga ngo birababaje biteye n'agahinda kuba amahanga areberera ibikorwa nk'ibi by'iyica rubozo ndetse n'ubugizi bwa nabi burimo ubwicanyi bukorerwa abasivile bo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ati ibi rero mu gihe nta muntu wundi ufite icyo kubikoraho, twebwe nk'abakongomani nk'abaranira kwishyira kwizana tugomba kugira icyo tubikoraho. Ati kubwizo mpamvu rero ni ugufata Uvira, gufata Baraka, gufata Beni, gufata Butembo, gufata Kindu, Karemi n'indi mijyi itandukanye yose barizwa haba Kivu y'Amajyepfo haba Kivu y'Amajyaruguru. Ati ibyo bice byose byitwazwa na Kinshasa bibakururira kutugabaho ibitero nibyo tugomba kubanza gukemura mbere y'ibindi byose. Reka iyo nkuru tuyiveho, murumva yuko mama 23 cyangwa se itsinda ry'abayobozi ba AFC M23 mu nama baherutse gukora yibanga ntavuze aho bayikoreye, bavuze neza yuko ibyo bice byose bigomba kwigarurirwa kandi mu maguru mashyashya nta kibitambitse, ko bagomba gukora iyo bwabaga bagakora ibishoboka ibyo ari byo byose bakagira gute bakahigarurira. Reka tugaruke yitwa kata reka duhere ku ingingo ya kabiri. Amakuru aravuga ko abakomando ba FARDC barenga 133 baherutse guhabwa imyitozo mishya bashoje training anga na hitwa Katona ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cya Kivu y'Amajyepfo. Ati bakiva mu myitozo bahawe itegeko ryo kujya gufunguza umuhanda ujya unava au Kamituga werekeza Bukavu, unava Uvira, unava Bukavu werekeza Kamituga. Ubwo numva nukujya no kuva. Aba basirikare b'abakomando ba FARDC rero bahawe iryo tegeko nyuma yuko bamaze imisi batraining bavuye ku myitozo ahitwa Katona vuba hangaha.
nta n'icyumweru bari bakamara boherejwe mu rugamba bagiyemo nta n'amasaha 5 arashira batangiye kwicwa kuko abarenze 3 bahise basiga ubuzima. Nonaha aho tubivugiye bahise bahasiga ubuzima, bahise baraswa n'intare za Sarambwe. Ibi rero byababaje cyane abasirikare bandi basigaye ku rugamba, biyemeza gukuramo ino muhanda uva witwa Kamituga werekeza Bukavu, wari umaze igihe ufunzwe n'intare za Sarambwe. Ibi rero ndababwiza ukuri ko byakomeje kugenda bifata indi ntera. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo, mbibutse ko ari mu bice n'ubundi bya za Kabare, hano muri za Karehe rwose bigaragara yuko rero byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. Mu by'ukuri urugamba ntago rworoshye. Hanyuma reka tuve ahangaha bita Kamituga ndetse nano bita Bukavu, ahubwo twekere ahitwa muri Mikeke, aho bivugwa yuko abasirikare barenga 10 bari mu 23 ngo bajoyininze Wazalendo. Ndaje gato mbinjize mu mujyi wa Uvira naho mbabwira uko byifashe, ngo bajoyininze Wazalendo ndetse na FARDC ngo bitewe nuko ngo intambara yarabaye indyankuriye. Ariko se mwigeze mubona hehe intare isangira n'agahene kanisha? Mwabonye intare isangira nisha? Mwabonye intare isangira n'imbwa? Mwabonye hehe intare isangira n'imbwebwe? Ibyo bintu mwarabibonye? Mwabonye intare isaba ubufasha imbwa? Mwabonye intare isaba ubufasha ipusi cyangwa n'ibindi bisimba? Ibyo bintu hari mwabibonye? Abazalendo rero bari gukoresha propaganda bashyizwemo na Kinshasa ngo bakunde bumvisha abantu ko ngo 23 yatangiye gutsindwa ku rugamba, gikabiri gusaba ubufasha FARDC bajoininga igisirikare cyabo ku bwishi. Ibi ntago ari ubwa mbere babikoresheje nk'intwari ikomeye cyane cyangwa nk'iturufu ikomeye cyangwa ikaze. Ubwa mbere babikoze bwa keshi, bavuga ko abasirikare ba AFCM 23 bari kubajoininga ku bwishi kandi nta kabuza nta no guhagarara. Ibi rero ndababwiza ukuri ko ari ibintu bikomeje gufata indi ntera kandi mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese ni ibintu bikomeye cyane. Mu by'ukuri ntago byoroshye na gatoya, nubwo bikomeje kugenda bisa naho bifata indi ntera, ariko intare za Sarambwe ukuntu ziri kujya zibigenza neza cyane nkabikunda. Reka iyo nkuru tuyiveho aho nahitwa mu Mikenge, ahubwo nyamara mu gihe bavugaga yuko ngabarenga sebadi navuze bakeya ni 20 badi nivugiraga 10 ngo ni 20, aho bavuga ko kabarenga 20 bamaze kwijoininga kure kwishyikiriza FARDC ndetse na Wazalendo mu Mikenge. Ahubwo abangaba nabarengaho gato bitabye Imana b'abasirikare ba FARDC ndetse bavanze n'abasirikare b'abarundi FDNB barasiwe mu mirwano yabera ahitwa mu Mikenge mu Rukerera rwo kuri uyu munsi wa 4 ni wa 5 ni wa 5 ni wa 4 gutyo hagati aho ngabo. Kuri uyu wa gatanu akaba aribwo bagize gute barashwe abarenga 31 abasirikare b'abarundi ndetse na FARDC bagaragaye ari imirambo mu bice bya za Mikenge. Barangije rero babatwerere mu vetura babwira ko ari ubwo ari bazima bagiye kwijoininga kuri FARDC na Wazalendo. Nge mu vetura buze kwibigenze kijoininga, ariko ibyo bibaho koko nkuko byarmwe naho mwumva. Hanyuma reka tuve kuri aya makuru tujye ku yandi makuru, tujye mu bindi bice byo ruguru mu Minembwe, tujya hitwa Murira. Reka tujye mu Minembwe, mbabwira ko mu Minembwe hakomeje gukorerwa ibikorwa bikomeye cyane byo bigamije kwigarurira bira bice birimo na centre ya Minembwe ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye turimo hara muri Minembwe, aho dushaka kwigarurirwa na FDR ndetse na Wazalendo ku itegeko ryaturutse ibukuru bahawe ko bagomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose bakareba buryo kibisubiza bira bice. Ibi rero bikaba byagize gute byabananiye, aho kugira ngo babyisubize bari gukubitwa izakabwana ku bwishi ndetse bakiruka kibuno mpamaguru bahunga. Nkuko nabibabwiye rero imvugo niyo ngiro, aho abagabo basezeraniye n'ubundi niho bagira gute bahurira. Reka mbabwire ko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi kiri kwirukanka, igisirikare cy'u Burundi rero kiri gukina igitsi kibuno mpamaguru birukanka maguru ntabara ibintu byinshi. Ubu tuvugana biri guterwa n'iki? Biri guterwa na Makenga wahaye itegeka abakomanda aravuga ati mujye mwica kandi mwica bakuru abato mu bihorere bazajya bigirukasa. Niko byagenze. Vetura ntabwo iri kwica ba rukurutu, reka ntabwo iri kwica ba rukurutu, iri kwiyicira abayobozi bakuru. Abo bayobozi bakuru rero ni abayobozi bo mu gisirikare cy'u Burundi. Abayobozi bo mu gisirikare cy'u Burundi iri joro ryakeye neza ahitwa no neza umanutse ugiye kugera za Kawezi, ni hafi muri za Kiriba, hepfo gato ya Kiriba hari abakomando b'intare za Sarambwe ngo bamanutse berekezayo
bagiye ariko bakora ibisa n'ibitangaza ko binjiye muri defense z'abarundi bicamo umuyobozi mukuru w'umurundi wari komanda batayo w'abasirikare b'abarundi mu buryo butagaragaye rero n'abamwishe batamenyekanye, ariko amakuru agakomeza avuga ko M23 ariyo yaba yabikoze ikoresheje abakomando bo mu mutwe udasanzwe wabo wa gatatu. Bure M23 igira imitwe ibiri idasanzwe n'undi wa gatatu wabeza mu beza babandi bagendana na Sultani Makenga. Abo ngabo ni bamwe bakora operation iri silencieux, bakora operation bakica umuntu mwicaranye akaguma yicaye muna ukagira muracyari kuganira kandi bamaze kumusoza kare. Ibi rero nibyo bakoresheje bica umusirikare w'umurundi atanatatse. Abadede rero ushobora kwibaza ati kuki bari guhunga? Nkuko Makenga yari yabiteguye avuga ati nimwica abakuru nimutangira kujya mwivuna abakuru abato barijyana. Niko bimeze buriya ng'inzuki zitagira umwami zihinduka umuyugira. Ubwo rero bivuze ngo naba ngaba yo babiciye abayobozi nabo bagira gute bahinduka imiyugira bakagenda batatana bahunga kuko nta muyobozi wo kubayobora no kubakebura bagifite. Uwo bakabaye bafite ababagize gute abayamaze kwicwa. Muri rusange rero no kuvuga ngo bana basirikare b'abarundi bamaze guhinduka imiyugira. Reka ibyo tubiveho. Hanyuma mu mujyi wa Uvira rero amakuru ari kutugera aravuga ko intwaro zose Kinshasa yari ifite mu mujyi wa Uvira ndetse nabo bari barashyize hamwe bose bamaze kuyipangurura bayijyanye muri Kongo, bayijyanye mu Burundi hakurya mu Kibitoki aho intwaro zimwe na zimwe bagiye bazigenga ku mipaka ibahuza na M23. Ntumbaze bagiye kurasira M23 Uvira sinzi uko biragenda, ariko reka mabwiza ukuri nuko Makenga yamaze ko barubira avuga ko Uvira rwose igomba kuvamo babishaka batabishaka. Ibi rero bikaba bimwe mu nsinzi ituruka ku ntare za Sarambwe. Reka amakuru nayo tuyasimbuke tuyaveho uko nguko tuyaceho akarongo. Twigarukire rero ubu tuvugana muri Katanga. Katanga rero haravugwa iki? Katanga haravugwa amakuru y'intare za Sarambwe. Biravugwa yuko wa mutwe mushyashya uherutse kuvuka ngo w'abanyakatanga ngo baharanira kwishyira kwizana nabo, biravugwa ko ngo baba bamaze gushyikirizwa abasirikare barenga hafi 400 bayi mu 23 bagiye kubafasha ibijyanye n'urugamba. Kandi uko bati ese bibaye ari byo byaba ari byizara mumbwire muri comment. M23 bibaye ariyo yakoze uriya mutwe ikawukorera muri Katanga kugira ngo wenda ibone uburyo kibiri uyorohere, byaba ari byiza cyangwa byaba ari ibindi byaba bibaye bibi cyane. Reka mabwiza ukuri rero ko mama 23 tuvugana iri mu kazi gakomeye kose. Abangaba bari gushinzwa kujya muri Katanga, ayo namakuru ari kuvugwa none angaha sindakorera ubugurira ngingo neza kugira ngo nze kuyabatangirira ndabadondosha gatoya kugira ngo nze kuza kuyagarukaho mu kanya wenda kaza kuba kari imbere, dore ko ubu ngubu tuvugana iminota iri kutujyana ndaza kuza kubigarukaho. Reka ahubwo twigarukira neza ahangaha neza Igisangani ni mu ntara ya Chopo. Ubu tuvugana amakuru ari kungeraho nuko uwitwa Tomar Bank ku munsi w'ejo yari yamaze kuvayo, sumbaze ngo agiye gukora y'ibiki gusa icyo nzi cyo nuko bitari byoroshye. Uyu mugabo rero uzwiho no gukorana cyane bya hafi n'abasirikare n'ubundi bamwe na bamwe muri FARDC babambwa ati cyamwa cyayi muvitura nikibageraho rwose tuzata dusezera igisirikare tuze natwe twiyubakire igihugu cyacu ndetse dukore ubutegetsi bubi bukiyoboye. Abangabo n'abakongomani b'abasirikare bagifite umutima bakibarizwa mu gisirikare cya FARDC. Ibi rero mbifata nk'ibintu bigoye cyane ngiye kuri ngewe, bigoye cyane kuba wafata amata ukayacangura n'amazi mu gihe waba wamaze kugira gute kubivanga. Mu yandi makuru babwire yuko utuvugana muri teritwari ya Warikare ibintu byabaye bibi cyane, ariko mbere ko njya muri Warikare kamabwire ko Igisangani hagaragaye abandi basa n'abatasi bari gutata n'ubundi ibiri kuhabera byose. Mu by'ukuri ntago byoroshye abe na gatoya, ndetse n'urugamba rwakomeje kugenda rufata indi ntera anga mu gice cya za Warikare. I Warikare rero biravugwa neza ko babazungu ba mercenaires ubu tuvugana nabo bari kwicuza bavuga ati ese niki cyatuzanya hano muri Kongo, niki byagenze bite kugira ngo twisange turi hano muri Kongo. Ibintu byabavanze mu mutwe baravuga ati reba abanyangora barakubiswe barahunza, abatanzania barahunze, natwe tugiye guhunga. Ni ibibazo bikaze cyane mu by'ukuri. Rero niko bimeze, ni ibibazo koko ntago biboroheye kuko bakomeje gukubitwa izakabwana ku bwishi, bakubitwa umusubirizo mana nyagasani. Abazungu b'abafaransa bigize karakajyahe, bigize mana bigize buri kimwe cyose kuri Kisekedi, bivuganye Colonel Wiringoma ndetse barashaka no kwivugana na ba Makenga n'abandi, ariko ndagira ngo bamenyeshe ko ibyo bintu atari ibintu biri buze kubahira, ahubwo ni bareba nabi baraza kwasiga agatwe. Reka mubwire yuko rero intare za Sarambwe ziri kujya zinjira zikora operation silencieux zikata ziburira mu myotsi.
ngo mu myotsi, mvugira ngo mu myotsi muri comment, bivuge niba ugejeje amasaha turi hamwe, nyandikira muri comment mvuge ng'imyotsi, ndatamenya ko twabanye neza cyane. Hanyuma rero ahangaha nkawe mama 20 maze kwivugana abazarendo batatu, ariko iri gutagetinga abazungu, ariko yababuze. Abazungu bari gukinagira kibuno mamaguru bagiye, bahetse bamwe batangiye no gufata amaruko butera berekeza igisangane. M23 rero nta mikino ifite, niko bimeze. Hanyuma abasirikare b'abanyangora rero n'abanya South Africa nabo baherutse kugaragara mu rugamba nyuma yuko M23 bakubite areba inzega maze ibyangombwa byabo bigatakara. Amakuru ari kungera aremeza neza ko aba basirikare batangiye kwicuza ikintu kiri gutuma barwanya izasarambwe cyabacanze. Kayo nguko bari kugendera kuri deal na misiyo zahawe ibihugu byabo, ariko ntihamenyekane aho yanyujijwe. Reka mbashimire rero, Uwiteka abahire cyane, Imana ibarinde. Buno turaza gusubira mu yandi makuru aza kuba ari imbere. Nitwa Pacifique, ahangani kuri Top Kivu News, ndabakunda cyane, bye bye.